Kawoya Abdara ni wakwasirwe nyuma abaziwe bwa nyuma y'abanyamakuru muri district ya Shema okutahirira office za municipality na district bari kwenda uburinganiza rero bwa nyuma ya RDC kubateraho cyandiko ngo bagende batunge sente zabo z'imyuga eziriyo nizija atiyo nkwe Kawoya okubagwera kabake cipapura eco batwire batyo bakamusharaho mpaka ha polisi ahwezire mpaka mu cyome tukafuna amakuru bwo kugira ngo itwenga abanyamakuru bashima government akatuha miliyoni 20 z'imyuga nkuko twashanga miliyoni 20 itwe turagireta turaganyirwe twabe twahorera ngo zikatwarwa abantu abatari abanyamakuru so ezo bazirya tube turiyaho bagira ngo government yenda kwita banki ya kabiri ya miliyoni 20 so tugire wa RDC tugire kuzishaba twashanga ngo abazitwire ndite bakabaga abanyamakuru bakazimisi yuzinga bazimisi managinga so cyatureta aha twatwizere ko rero twakubasa kufuna sente zito twagezaho kugira ngo twetereze tuorganize bebe ababantu bazitwire abatariment kuzitwara ako bakaba batari abanyamakuru konka ori nshok abamwaye batari abanyamakuru benda kuturwanisa ngayitugambara nshonga zona kwa station maba security abazihireyo nubo twabasa kubantwirukanga hirya Nyakazoba kandi tukabasa kubantukwata muteko mikono ya polisi kugira ngo nayo etuyambe abantu wabo abazitwire bakarya roni batakashashwire bazishashuri abanyamakuru nibagira ngo baruhire kandi barabwire n'abakozi ba government abazitwire ngo barye nordia nshaba abakozi ba government the focal offices aba bantu tuboreke ngo okukora enshobi tikumanyisa ngo torukwata akubeze sente bakazibehereza some 3 years back bwanyuma ya Kawoya kwatwa atandishire kugamba bitari kukwatagana stage kwaza let me explain thank you kine kibira cyita shima durasi stop kandi kutwagerizaho kuzironda habaho umuntu yatahira mugenzi we yamuyaho forms yiruka nazo so twagambira polisi ngo umuntu ogwa mukwate kandi kutugire kucondoza twashanga ngo harebe ibintu binje bitagenzireje ha sakwejo all of a sudden musanze ina documents ngasaba sente mu government erinya lyange atadeko umuntu ayida musainingide ayida mukwide simutayina chamanyi ni confiscate ga documents yeso kati bantu bajja forceful bakore ki bazinzijeko janka office ya RDC kugira ngo turecovering sente ezabatungire loans zemyoga kandi batakazishashuraga n'abakozire groups ningashisakozi kandi zitariho nazo ntubana tuzenda ntwenda records ntwenda ba member Kawoya atirweho rubanja rwo kweyeta ecyatari na n'ubushuma aha namba y'omushango SD reference nkagana mukaga /09/12/202 gasha kwa Michael atwakire